Leslie, he was not only able... Pa jes ti bio... Jebam te, mate, pa sad baziš na rakiju, pa te spijan majke zemlje, rak si reći ovdje. Kud te v raku lučio? Ma brate, kuma Sava me zvala u kući onaj. I veli, ajde kume u kuću, veli na rakiji, ja doša, veli sjedi, ja sjeda, tako ona natoči jednu čašu, drugu, treću, lijepo ja to sasuče i... A radio divanije kaže pot parol. Kaže veli kuma Sava, šta to znači pot parol? Veli ja, vragu mu na sreću, veljo, čuo sam da neki novinar, ali samo znadem, kuma samo znadem ako ima pod parol, da bi nad njim mora biti neki starešina, sigurno parol, nema ko druge biti. Velja komisao, veljo, eto, sada na primjer kao kad bi ti bila pod parol, a ja parol, ti bi morala biti podavnom. Lijepo ti komisari, boga mi. Rak, ti se reći od njom, manjto, da ti od njom ludoja. Una te rakijom poja, a ti tako ženi. Ne ste vreže se reći od njom. Aj živio! Ma čuješ ti? Reci meni ko u Bunjevačku crkvu gore katoličku srušio u Jankovcu? Oni brte, oni iz Biograda. Oni su mislili su da će Martić doći u supa, a ti znaš da Benkočki sup i njeva crkva odmah niti 30 metara. I bacili granatu i granata pravo na krst. Ujed komada, odnese u rak si reći, mislim crkvi njevoj. Pa dobro, ko je onda u Škabrnji popalio niko kuća? Čela Škabrnja je zgorila? Brte, izbio požar. Mali kako kad je 300 kuća svaka za se izgorila? Svaka posebno izgorila, čovječ. 300 požara? Čuješ, nemoj to divanit vrać sreću je manj tome, znaš. 100 puta reci da suni i onda će on misli da suni. Reci ti mene, sad kad si ti tako pametan. Znaš ti na koga tebi liči mali Zoran Đureškanov? Ma na Đureškana, brate, isti on. Znam, a znaš koga napravio? Ja, boga mi. Sjećaš ti kad je Stevanec išao dolje u Vodule kad sam ja i Stevanec išli u ime Šimi što je ribu prodava praviti kuću. Došao ja dolje kad neka Ragana sreć kako su Neda je bilo ime, veli, a vrag ti sreća Vlajo šta si lipi, kažeš sad bi te pojubila da nisi Vlajo, da nisi Srbin. Velja njozi, prećiš ti preko toga pravo. Kad ja natrlja ovako oko kao da sam se otrunio. Zovre ja nju tamo iz jednog zidića kad došla ona, ja nju kajem aj mođe karamo, kad ja je s njom onu kućicu gdje badilji stoje lopata i ona alat. I ja s njom na onaj kartuš od cimenta. Sad će ti brat Srbin pokasti gdje se tele veže. Kad prošlo 3 mjeseca, ja od kokće nešto čačka, kad dolazi neka Luca, njezna preteljica, kaže, Janko, zove mene, izašao ja iz kuće,
mene odmah znoj ledeni poduzeo kad sam vidio. Kaže, šta je bilo, veli? Kaže, rekla ti je Neda da dođeš kitno dolje na otok. I ja došao dolje, kaže ja šta je bilo, veli ona, vidi šta je, 3 mjeseca, kaže, već prošlo. Velja, ja te brte ženit ne merem, ja već 2 imam. Velja, bili si ti udala? Kaže ona, bi, kaže, samo ti mene skloni, nije važno, veli. Ja došao kod Đureškana, njemu i tako slabe žene išle u ruku. Velja, Đuro, bil se ženio, ali jebem ti, oca Boga, veljo, nije baš najbolje, bunjevka je. Uno još, njesto, bila ova vremena. Mene u Mavraku briga, veli, samo da se ja oženim. I tako ja nju doćeram gore za Đuru, došla ona, prošlo 6 mjeseci, rodila ona maloga Zorana. Kad došla Đuro, kad mene kaže, natrag će, kaže, počevet, kaže, šta si dovodio, kaže, šta si mi je namjerno, veli, rodila je za 6 mjeseci. Pa veljo, pa vrat, sreći od njom, manj tome, znadeš ti da žena mora roditi za 7 mjeseci. Veli on, a zna, veli, ali ona je rodila za 6. Sa kako će ja njega ubijeti, ja. A čuješ ti, sjećaš ti kad si ti oženio? Veli on, sjećam, kad ti ne znaš, veli, 1.4. A velja, koliko je od 1.4. do 1.10. duži dan? Veli, est, veli, jebem ti, moga, veli, moj Zoran kaže. I poslije njemu je, Neda je pričala cijelome selu kako je Zoran Đureškanov i cijelo selo je mislilo da je Zoran Đureškanov. Jer sad Đureškan ima onoga maloga unučića i vaje se vali kako na nje. Velja, boga mi sliči je kekurska bresto. Kajem ti, kad svi divane, cijelo selo divani 100 puta kažeš, kad 100 puta nešto rečeš, tako i ostali misle. Tako ti si i s tim bunjevcima. 100 puta mu reći da su oni i na kraju će on misli da su sve porušili. Sigurno. Gledaj, sad mi Jovino ovan ubi muga zbog njezinog mrkanja. Ja ovake ovce na kugli zemaljskoj vidio njesam. 5 puta godišnje ona se mrče ka ničija. I nekako neće ostane sjajna. Vidim ja da njuz nije dojenjeta. Ona se mrče samo daškuje. Ona nje tuku se ki 2 manjta, a ona izbeče se kada njezne poslije njesu. Ma i prije je bilo ovaca, ali ovake ovce, ja ovake ovce, kajem ta kugli zemaljskoj vidio njesam.
Ona mjesto da ovnovi dolaze, ka što prija bilo da ovnovi dolaze kod ovaca, ona sada trči po tuđim ovnovima. Evo sad Zorkina prije 2-3 dana dočera svoje ovce tutkare kad mu je dornala brta ima žunilo nakoga ovna ja njesam vidio još poslije rata. Ona mrketna ova moja malo pa iskeri glavu i gleda preko kananje. Sve ja gledam, hoće li ona KDM puta, pravo k njemu, drži ja iz Orkina ugurmice, ne bi sveta neđelja, nemaš ti to vratiti, gotovo, pravo k njemu i gotovo. Veli brte ku Mirko, da je vina Vincijana njezna Dara, kaže. Kaže tako, Dara, jeli vidi lijepoga mumka, ma ne bi je smaga, Sveti Petar, kaže, i tuka i prebija. I nije dao u taj driško, nije dao niđikare, ali veli ode i znaje vrag sreću od nje. Jedno, sada je se udala jedan po jedan. Nake, kaže da je nema u cijelome selu, divane. Kaže, brate, kod nje stoje marke, kod nje, kaže, sve ti je to, kaže, kod nje i numci, znaš, kaže, kad sve, kaže, Todor, kaže, ne smije regnut od nje. Veli, kažem ti, tako upeš 6 puta, ugurmavali, lijepo udese ona. I kaže, sada je obukla, kaže, jedno jutro priča meni, baš mi Todor divanio, kaže, obukla brte, one nisu gaće, nisu kalce, kao neke kelanke. Veli, a on sio za šporet i ujutro naložio vatru i grije se. Digla su ona, bil prošli je 9 sati, Ragona sreć, nekad se digli u 11. Kad, kaže, bjež otlen, kaže, šta si tu te sta jadni kum, ovako na stočić stoji, a ovako šporet. I sio on tu te ne stočića, ona da će šporet, prati šporet, a one boja, oni njezni kelanke, iste stijancek i boja kože. I ona ovako, pere, šporeta, kum Mirko uvijek se, to bedre sjevaju kraj njegove glave, a kum Mirko krene glavu, kaže, aj meni, kaže, što ja dočekao u svojoj kući, kaže, da ja ne mogu, kaže, sjediti s mirom, kaže, nego da mi nevista, kaže, gola tuda, da izvinite, zadnjim dijelom oko glave sjeva. Kažem, brte, kaže, gliš kaže, mislim, naš se ja namjeri jadanj sam, kaže, i veli, brte, tvoja mrka i moja nevistetna je potpuno iste.
vojnici, da li brane zemlju od zločina, neka znaju ovo je krajina. Da li brane zemlju od zločina, neka znaju ovo je krajina. Sveti prete krajino, ti uspravno stojiš, cijelom svetu sada reci da ih se ne bojiš. Sveti prete krajino, ti uspravno stojiš, cijelom svetu sada reci da ih se ne bojiš. Još 48. godine on je meni ovu lijevu stranu sukočio, mislim i majku mu, mislim da ne kažem. On je mene nagoli otok odve i viš, evo ovdje kare, na ovoj brukvi je on visio preko njih dva. Ma ko? Ma ti to preko Rakovče kabelja jebem i mislim imate im jebem sve trima. I taj ljubav sreći mu dobro vrak, on je laje onu torbicu nosio ispod mišice, ni u onom prvom ratu niđe nije bio i čeka kad je završio rat. I kad je završio rat on predsjednik boraca i 48. godine lijepo mene sprati nagoli otok, preblo ovu lijevu stranu svu mi oduzelo. Svaki dan on je dolazio gledati, visi li meni na ovoj brukvi Tito. I jedan dan dođe, onako zajapurio se, veli, skidaj Tita, kaže, što će tu zatvor? Ja, što ti je Stipu ludio? Kaže, skidaj Tita, kaže, Meći Miloševića. Boga mi je poslije i on visio preko njih dva. Ma ko? Preko Karadžića i Babića. Nije Zera prošlo, veli, skidaj Babića, kaže, Meći Zetovića. I ja metnu Zetovića, on i opet veli, skidaj Zetovića, veli, Meći Karadžića. Ja metnu Karadžića, veli, skidaj Karadžića, veli, i opet Meći Babića. Ja metnu Babića, on kaže, zabunisao se, skidaj ga i opet. O, vrat ti sreću od njega, veli, Mali, ma dones mi klješta da izvadim bruku i moram reći sveti, daj mi klješta da izvadim bruku, kad taman ja da ću izvaditi bruku, kad dotičem i opet, kaže, ostavi bruku, veli, sad je radio Beograd javio, kaže, da meteš Marića, kaže, i opet na bruku. Ja i opet metu Marića, rekao sam ja nemam zabrašno da djecu kruva naranim, viš ovega četne 15 godina imaju, kaže ženeta mi je cijela šlic prišti, pa od koliko strule nisam mogla prišti, nego nije se mogla primiti, nego sam kožni bajlak podmećao da mu ono sirotnije ne ispane, a on veli, njemu stalo ko će visiti. Ma da ti iskreno kažem, ma jebem se i koji visi, i preko koja dva visi, i koji čekaju da vise. Ima jedna zemlja pravoslavna i na njoj stari manastir Dragović kao dokaz vjekovnog postojanja pravoslavnog življa u Dalmaciji. Kad krenete putem od Vrlike prema Sinju, s lijeve strane dočekat će vas najbogatija zemlja u južnom dijelu krajine. Vjekovima je selo Koljane i drevni manastir Dragović bilo izloženo pljački, rušenju i paljenju, da bi na kraju bilo i potopljeno, ne bi li se ikako satrlo ime srpsko i pravoslavno. Naum Milković, iguman manastira Dragovića, zapisao je 1943. godine. Turci su ga rušili jer je srpski i hrišćanski, Mlečići jer nije rimski i katolički, a Švabe jer je srpski. Ali na nesreću to nije kraj. Ovoj nakaradnoj bjelosvetskoj bratiji moramo dodati i nesretne Hrvate koji se pridružiše Turcima, Njemcima i Mlečićima, najvećim zlotvorima zemaljske kugle, i smisliše originalnu ideju. Dok su njihovi prethodnici rušili i palili, Hrvati potopiše selo Koljane u kojima je živjelo preko 8000 ljudi i sa njima starodrevni manastir Dragović,
koji je bio od izuzetnog značaja za život pravoslavnih Dalmacije. Sve to uradiše vatikansko-komunističkom zavjerom sa ciljem da se negira ime pravoslavno u Dalmaciji. Ali ima Boga i dobro je da ga ima. I niko ne može negirati činjenicu hiljadugodišnjeg bivstvovanja pravoslavaca u Dalmaciji, mada to neki danas čine osporavajući srpskom narodu pravo na njegovu zemlju i ognjišta. Ali upravo manastir Dragović je najbolji dokaz da je Srbin u pravu. Samo prvih 9 vijekova pravoslavna je vjera bila slobodna u Dalmaciji. Poslije toga počinju goniti tu vjeru i do kraja 13. vijeka uspjeli su bili u tome toliko da su pravoslavnu vjeru ispovjedale u Dalmaciji tek nekolike grčke kolonije, koje su malo hiljada duša brojale. I valjda bi silnici uspjeli bili istrijebiti iz Dalmacije i te grčke kolonije, te iskorijeniti sasvim iz ove zemlje pravoslavlje, da nije Božji promisao poslao u Dalmaciju Srbe da ga sačuvaju. Dolaskom Srba u Dalmaciju pravoslavna se vjera već u 14. vijeku bujno razvija i izgledi su bili da će ona zavladati u svoj ovoj zemlji, kao što je bilo do posljednje 4. i 9. vijeka. Ali onda dolazi do Kosovske katastrofe, koja je bila uzrokom kulturnom nazadku svega Balkanskog poluostrova. Kosovska tragedija bila je sudbonosna i za pravoslavnu crkvu u Dalmaciji, jer je ista crkva skučena bila u slobodnom svom razvijanju. Dobilo je poslije toga u Dalmaciji svemoć latinsko sveštenstvo i pod okriljem državnih vlasti tada već počinje otvoreno gonjenje pravoslavne vjere i svi onih koji su tu vjeru ispovjedali. I to gonjenje traje i danas. Koliko su gonili tu vjeru vidjeli smo, ali smo i to vidjeli da su je muški i oduševljeno branili plemeniti preci naši i da za odbranu njenu nijesu se oni bojali ni tamnice, niti drugih teških mučenja i Bog im je bio u pomoći. Upravo tada, nedugo poslije Kosovske tragedije, 1395. godine, podignut je manastir Dragović u selu Koljanima, smješten u zaklonjenu uvalu na samom izvoru rječice Dragović, po kojoj je po predanju i dobio ime. Zbog čega je Dragović dokaz da je na ovom dijelu živio isključivo pravoslavni živalj, što podrazumijeva i sela Kijevo, Vinalić, Bitalić, Ježević, Podosuje i druga. Pa ko bi pametan gradio pravoslavni manastir među 6-7 katoličkih sela? Hrvati ima 600 godina da u manastiru napravlja crkva, evo i ovaj čovjek znade, još bolje on je ovdje rođen, nego ja. Oni su 400 godina u tu crkvu išli, Ježević i Kijevo, pa onda su prešli u katoličku vjeru i sad je on Hrvat, a ja treba ići ovdje. Pored toga, svi pravoslavni spomenici su 300 do 400 godina stariji od najstarijeg katoličkog u Vrličkoj opštini. Istorija katoličkih spomenika počinje prekrštavanjem u 18. vijeku od strane Marije Terezije. Upravo su to razlozi što je manastir Dragović bio vječito na udaru Vatikana i ostalih mračnih sila antipravoslavno raspoloženih. Tragedija Dragovića počinje 1480. godine kada ga pljačkaju Turci, a kaluđeri bijahu rastjerani. 20 godina kasnije manastir se obnavlja da bi ponovo stradao pri pohodu turske vojske na utvrđeni grad Klis. Godine 1585. 5 dragovićkih kaluđera, Pajsije, Evstatije, Stefan, Gerasim i Dionisije, prešli su na područje Budimske eparhije, današnja Mađarska, i tamo osnovali manastir Grabovac. Nakon što im je dodijeljena zemlja i nešto šume, sa odobrenjem budimskog vezira 5 dragovićkih monaha započeše izgradnju manastira Grabovca. Crkva, posvećena arhistratizima Mihajlu i Gavrilu, podignuta je 1595. godine. Za to vrijeme u opustilom manastiru Dragović ostao je starac Petronije sa 2 mlada monaha. Tih izuzetno teških godina manastir je opstojao, a manastirsko bratstvo vremenom se i povećavalo. Da bi izbjegli novi turski zulum, 10 dragovićkih kaluđera sa igumanom Stefanom i manastirskim dragocjenostima 1619. godine pređoše u manastir Grabovac. Nakon toga izmijenjali su se u vlasti Mlečani i Turci, da bi konačno Karlovačkim mirom 1699. godine Mlečanima bili vraćeni predjeli Cetinske krajine, pa tako i stari manastir Dragović. Tada počinju nove nevolje sela Koljani i manastira. Nakon turskog zuluma na red je došlo unijačenje, odnosno pokatoličenje, od strane službenih vlasti Venecije i Austrije. Manastir Dragović je centar odakle su naši monasi u vječnoj borbi protiv unijačenja širili pravoslavnu vjeru i sprečavali nasilno pokoštavanje. Koliko je to bilo teško pokazuje podatak da je Venecija od 1760. godine branila rad pravoslavnim sveštenicima, a dalmatinska eparhija bila pod jurisdikcijom Venecije, gdje je tada živio i dalmatinski episkop. Preko 3000 ljudi tada katolički kler uspjeva prekrstiti, ali djelovanjem kaluđera iz manastira Dragović ogromni dio od tih 3000 ljudi vraća se u pravoslavnu vjeru. Pogotovo se to odnosi na Sinjsko polje. Zbog toga
Fratri traže od pape da se u dogovoru sa venecijanskim duždom manastir zatvori, a kaluđeri protjeraju. Bila su to teška vremena za opstanak pravoslavne vjere na ovim prostorima. Ono što nisu uspjeli napraviti ni papa, ni venecijanski dužd, napraviše 1952. godine hrvatski komunisti uz blagoslov Vatikana. U 1952. godini staše ljudi neki govoriti na Peruči da će brana biti i da će nam polje potopiti. A drugi su govorili tada da to neće uspjeti nikada, što je naša zelena livada, to nikada neće biti voda. Al da vidiš golema jada kad očima svi gledamo sada, potopi nam naše polje milo, što je lijepo i bogato bilo, potopi nam naše livadice, potopi nam njive oranice i potopi grozne vinograde, ljudi više ne mogu da rade. Potopi nam sve što smo imali, to će narod dovijeka da žali. Sve žalimo, a crkve najviše, sve tri srpske što se potopiše, Sveta Petka i Sveti Jovane, mala Gospe, najmiliji dane. Oj Cetino, krivudava rijeko, ostavljam te, ode nadaleko, ono divno kupanje u tebi. Sad se ne zna za tvoje krivine, sve jezero i silne dubine, o jezero šta u tebi žive, gdje su naše oranice, njive. Rana zora, rano me ne budi, oj pšenice ne kosete ljudi, ne kosete livade zelene, sve pod vodom u dubini vene. Vene naša livada u tami, srce vene u živima nami. Staro mlado žale svoga kraja i teško se od njega odvaja. Draga braćo, tužna i umrijeću, rodnog kraja zaboravit neću. Sve spominjem, a još nisam jedno srpsko selo ponosno i vrijedno. To je bila Šumadija mala, da ne vidjeh ne bi vjerovala. Lijevo pošta, a zadruga desno, to je bilo od promjeta mjesto. Kod zadruge školu su imali, mlin i vodu, sve što treba zgodu. Oko kuća sve voćnjaci bili i to je lijepo, moj narode mili. Ime ću vam napisati, eto, da se ne bi začudili gdje je to. To Skoljani, poznato vam svima, taki centar malo koji da ima. Pero moje sve je malaksalo, sve pozdravljam veliko i malo. Bog vam dao zdravlje i veselje, sretno bilo novo vam naselje. Još bi ova pjesma duža bila da me nije tuga osvojila. Od žalosti i od teške muke meni pero ispade iz ruke. Rado braćo, za svakoga čujem i sa ovim pjesmu završujem. Ni to zlikovcima ne bi dovoljno što potopiše sela, polja i crkvu i ono što je najsvetije groblja pravoslavna već ponovo nasrnuše na ime srpsko i pravoslavno. Ali ima Boga i dobro je da ga ima. Htjedoše te marionete švapske uz pomoć svoje braće po zlu ponovo paliti, rušiti, klati, ali došlo je vrijeme pravde. I Bog naredi vaskrs srpske zemlje. Ponosno i dostojanstveno Dragović izroni iz vode prkoseći nevjernicima. Izroniše polja, oranice, livadice i oni grozni vinogradi i opet će se prelaziti preko Vukovića mosta i kupati u bistroj i mirnoj Cetini koja uđe u svoje prirodno korito. Najsvetije, groblja pravoslavna, groblja naših predaka koji uspješe sačuvati pravoslavlje, a nam je dadoše zadatak da ga održimo. Taj zadatak u ime svih onih koji dadoše živote za srpstvo i pravoslavlje moramo izvršiti. Dragoviću, slavni manastire, tvoje ime nikad ne umire.
Dragoviću i Cetino rijeko, ljepote vam nema nadaleko. Ma reci ti meni, kako će ovo sve završiti? Niko nas, brate, spasiti neće nego baba. Koja baba? Rusija. Ma jesi ti poludio, šta je tebi? A reci ti meni, eli Srbija kraj imate? Jesu, Recimo, eli Rusija Srbija imate? jesu. Dođe lunda Rusija krajni baba. Ma šta će meni taka baba, kad ona gleda kako je neko tuče unče, a ona gleda mrtva lada kada i njezdi posljednji jesu. Muči, pomagala ti je tetka dok se baba nije osvijestila. Ma koja tetka? Grčka. Pa dobro, kako sad ona tetka? Ele Grčka Srbiji sestra. Šta onda ona dođe krajni nego tetka? I ona je ovo sve pomagala dok za predsjednika te babe Rusije nije došao taj za predsjednika Rastić, mislim. Ma nije Rastić, nego Žirinovski. Pa od Žira nikne Rastić, pa je to svejedno. Znaš ti da je taj Žirovski, on ti je iz Cranja, jer Cranje su dobile ime po tome Ceraš Rastiću. I kad je neki Popu Kunčarević išao u Rusiju, onda je on pove djeda od toga Žirovskog. Žirinovskog? Djed Žirinovskog, on je išao u Rusiju i on je tada je ponio neku mutku od onoga od Rašića, vaj misleći ići ovsama. I kad je došao gore usadio, to rodilo Žira, rodili brte, mili Bore, čuda i gotovo. I potom je on dobio prezime taj Žirinovski. Maj ti musim raditi sreću o njom manjtom tako. Tako si ti govorio i da ti je Gorbačov rodbina dok se je zajeba. Sad, čije učveć ništa. No si ti raditi sreću tebi i njemu. Ja bojem mu mater, njemu i koga posla da bude predsjednik. Ko to ide? Ma, Božica manj ti. Oj, dobro jutro, vrago si reći, šta vi to pričate? Tako, vrago si reći, pričajte Rusiju. Ja volim Rusiju, meni je bolje što ja volim Rusiju. Ja sam 25 štapa zbog Rusije dobio. Đurđe, vrago mu se reći, Đurđe, pametan čovjek. Najpametniji čovjek u Srbiji. Najpametniji čovjek čitan ljude. 39. godine on pe kaže velika Rusija, crvena armija, kaže trebaš biti za braću pravoslavne. Ja kažem, tako je Bogem. Ja kada Čuruje, jebive Čuruje kada pop, došli ženar tući. A Đurđe mu se reći, Đurđe pametan utrka Bogem. A ja ovdje čekam i manjtim. Kaže, došla žena, kaže, slušaj ovako vašu zavrnu rukom, kaže, za mnom. Kaže, slušaj ovako vrak si reći, kaže, ovdje kada ićeš gore ispod ovoga Brešća, kaže, tu ćemo te dok ne budeš moga brojiti. Kad se uneseš, više te nećemo tući. O jebi ga. Tako ono provalilo mene tuhu, ne znam dobro vrak si reći. 25 štapa ja ne moram. 25 štapa. Tek sam onda unesjestio. Ako on branio 10. Aj jebi. O jadajnici, manjti. Ti se nakon 25 štapa unesjestio mjesto da si nakon 10 ili nakon 3 da se unesjestio, da se uvintio. I to sad se sjetio nakon 55 godina. Majte, vragi sreće, manj tome onaj. Badnjacima dočekuje, ja sam rođen tamo gdje se uvijek pravoslavna pjesma čuje.
badnjacima dočekuje. Ja sam rođen tamo gdje se uvijek pravoslavna pjesma čuje. Pozdravljate Knin, Srbijo, čulo se nadaleko. Pozdravljate Knin, Srbijo, pravoslavlja koljenko. Pozdravljate Knin, Srbijo, čulo se nadaleko. Pozdravljate Knin, Srbijo, pravoslavlja koljenko. Ja sam rođen tamo gdje je svakom krsna slava najmilije. Ja sam rođen tamo gdje još uvijek pravoslavno srce bije. Ja sam rođen tamo gdje je svakom krsna slava najmilije. Ja sam rođen tamo gdje još uvijek pravoslavno srce bije. Pozdravljate Knin, Srbijo, čulo se nadaleko. Pozdravljate Knin, Srbijo, pravoslavlja koljenko. Pozdravljate Knin, Srbijo, čulo se nadaleko. Pozdravljate Knin, Srbijo, pravoslavlja koljenko. Ja sam rođen tamo gdje je srce na svijetu najtoplije. Ja sam rođen tamo gdje se pjeva da se čuje do Srbije. Ja sam rođen tamo gdje je srce na svijetu najtoplije. Ja sam rođen tamo gdje se pjeva da se čuje do Srbije. Pozdravljate Knin, Srbijo, čulo se nadaleko. Pozdravljate Knin, Srbijo, pravoslavlja koljenko. Pozdravljate Knin, Srbijo, čulo se nadaleko. Pozdravljate Knin, Srbijo, pravoslavlja koljenko. Ađura! Ađura! Treći nakon još ta kravu ovu ne deš gut pod bakajlo. 3 puta jutro su skočila na me kada ja vodim, a ne u nas. Pa ti 100 puta uđi u te krave, to znači da ona tebe vodi, jebate, neđu. To znači da ti ne znaš gdje šupa jadanje, dozvoli da tebe krava vodi, ti to dozvoli. Ne vodi ne mene, nego ja nju vodim. Ali, a ona vodi, kao traži baka. Ma traži, a tvoja krava obična kurva, kom je u sred rata stavila seksa, jebate, sve to, jebate, mada ne bi nije. Što ti, kakva ti nam mlijeko? Ma, dobro je, ima vrenke, nego ne da se musti. Pa mi je Janko rekla da je neđe gunim, ne da ni ja djevno. Janko! Evo upravo ide Janko. Janko! Ajmo u kuć popiti rakiju i tako je ledeno. Ajmo pa ćemo unutra razgovarati.
Ma gdje si rekla i ovi da guni kravu? U muzej, brte. Ma znaš li šta muzej, budalo jedna, znaš li šta muzej? Znam, brte, sigurno. Muzej ti je mjesto gdje se krave muzu. Ma šta ti znaš, to je naučna institucija, ko ti to rekao, budalo jedna? Reka mi je, brte, ko Mirko je pametan čovjek. On je još 48. godine pismen dobio bio skripte da će ići na kurs za cestara. Jadan će majno, pa znaš li da on bio u ludnici? Znaš li da on u ludnici bio? Znam, ali znaš šta mu je rekao doktor? Rekao je, brte, da je najpametniji u cijeloj ludnici. Vele, brte, ako ga Jota bude dizalo u ludnicu, nikoga za zamjenika nego njega. Pa znaš šta? I taj doktor, i ti, i tvoj kum Mirko, to se ne zna koji ima niti ovlast 3. Nema ti čovječe boljeg doktora da ovoga mladog doktora sad došao u Benkovac. Ja volim pop čašu vina, u men kaže, gospon Branko, 2 časa crno poslije ručka. Ja bab ti majtu, pošto njesi šao u Knin, Bog tu bio u Knin 2 litre žutoga. Ma taj doktor je luđi od tebe, to znači da sve šao u Banja Luku, propisao mi 8 litara, jebati, ne? Gdje ti sede u Mirko? U kuhinji, brte, ništanđija. Šta ima u kuhinji? U kuhinji ništan ti Bog tu bio. Šta ima u kuhinji ništan ti? Brte, ništanđija na kazanu. Nasadio pinjur na državicu i non stop tišti u kazan. Jednom u oko gleda drito, a drugo ovako na stranu. I cijeli kazan kontroliše. 100 kila pasulja, 100 kila pasulja mora biti u kazanu, ali nije ti jedan komadić, nećem promaknuti mesa sigurno, nego samo ga natišti i odozgo s njim iste stjancek i ostvama. I s njim nizaš iste stjancek i smuku. Samo klizne dolje. Kad je on očao kad je njega diglo u lezervu i brata mu, on je i oba su imali po 80 kila. Ovoga bacilo prvu liniju tamo neđe u Ragu na sreću u krš dželije. On smrša 20 kila, a ko Mirko uzdebelje sa 20 kila. Tačno 40 kila razlika. Gade, brate, ko Mirko, mi sebe namirimo, a ovim na prvoj liniji, ako doteče. Glavno je da mi u kuhinji, mislim, nismo gladni. 620 veli da mu gornji plak skočio, a on je dunji 42. Tako meni tačno, mislim, 78. Ma šta 78? Šta 78? Jest li ga Boga sigurno? Tačno, ma šta? Fibra jeben to Boga. Velim, brate, napaki, dok ako se i dalje budeš sikiranaj, lako bi ti muzak moga zavariti. Eto, ja ti cijelu večer govorim da je smanjite, a sad ti sam priznaš da ti je muzak zavario. Ma šta će ja s tobom govoriti? Čovjek, kum je muzak zavario, nemaš ti s njim šta razgovarati. Aj, zdravo ti, jo.